Bago mga opisyal sa Talisay City Chamber of Commerce and Industry, moabot sa Gagmay'ng mga negosyante aron makapalambo silang patigayon. Anong report ni Femari Dumabong. Tutukan sa bagong mga opisyal sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry ang pag-abag sa gustong magnegosyo sa dakbayan sa Talisay, ilabi na sa mga small, micro and medium enterprises. Usa sa paagi mao ang pagbukas og website aron pagsagop sa bagong pamaagi sa pag-promote sa mga negosyo. Tinguha nila nga mas daghan pang mga patigayon ang mabuksan ug pinaagi nini mapalambo usabang ekonomiya sa dakbayan sa Talisay. We're gonna help our micro, small, and even the medium or large enterprise here in Talisay that we're gonna come up with initiatives to to make them or have them more exposed, not just go out just not just in Talisay but as well go out within the city limits as well so that they can expand their business. Advantages of joining the chamber. First is networking, no? Kisa imong mga kailangan mga supplier, kisa imong kailangan mga customer na anatanan sa grupo. And also, we are helping each other within the chamber. Naiuban diha magpatabang sa ilang business permit, no? Samtang, tungod kay giminusan man ang rekisito sa pagkuha og business permit sa dakbayan sa Talisay, midaghan karon mibukas og patigayon sa dakbayan. Tungod niini napanlantawan na nila nga musa ang ilang gidaghanon gikan sa 77 kaniadto. Mamahimo kining 500 sa ilang mga sakob sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry sa umaabot nga duha ka mga tuig. The team is really very organized because they already expect there's going to be inspection ready. And then, when you apply in January, dali na lang kaayo siya yun. Kaya nag-expect na sila very organized. But you apply for a license, a new license in Talisay City Hall. If you tell them that you will open, you target to open on November 3, but you haven't complied all the necessary requirements yet, they will allow you to open on November 3. They will give you a temporary business permit. And that's very convenient. Obanik Leofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.